Ni wirikira bwakwa murethirio Mero TV ntuku yaku ni agirite ngakora mbombe tikiria kwa gitio gikinene mpombe kwithirwa gikumenyithia njara jatukinyira kiri metha yetu ya nteto na njira inkinyaniru ria kwarito kambeta Kathure Wamburugu na mwonaniria wetu wa mathithio ni Paul Ngojiri. Tukiambiria na nteto chetu ni gutwika atongeria bae kuru kuma thoko ya Koromone ni bachumiritie na kumenyithia bonene uria wari gavana wa Meru Kawira Mwangaza kumane na miario yawe itiagirite ya kuoneka kuorota gavana wa Meru Mutuma Ntwithingia bakumbaki mumeneria no ntuba kwagira atongere ba Meru akana atongeria ekuru gitio bikaria ekuru babani baugite miario ya Mwangaza etina gitio na bakimwira umbe kwithirwa agitikirie tware mbere kwithirwa rigitwa ni ma MCS eria kumweberia gitine nikagite kinya boreti atongeria ba Meru kuigwa bagika siasa chompatho na rotere na nguruki kugwatanira kenda Meru ikomba gwetana mbere na gukura boiga mutugi wa Kiambi ni gutwambiria nacio. Bamwe ba biashara atongere kuru thokoni ya Koromone ni baumirite wari gavana wa Meru Kawira Mwangaza kumana na miario yawe aruaru iguru ya utongere bwa gavana Mutuma. Kawira Mwangaza iturigari ugwe batu wananchi ba Meru twakuregerete Mutuma okuregere kote no constitution ya Kenya ikuga deputy governor impeach gavana kenda akarira gite kiawe ndendo kwira my sister Kawira Mwangaza kutegete gya Mutuma akaririte kituma Mutuma akaririte gite gya gavana wa county Meru ira yekirio na watho wa sheria Kenya ya katiba 2010. Kawira my sister, wacha kuenda ukiongea mambo mambaya kuhusu our governor Mutuma. Mutuma ni sisi tumemchagua na tunakuja 2027 hapo ndio debe tutakuja kuchaguana tukijua maneno ya ukweli. Sasa sisi kama wamama tunataka don't lower our dignities. Sisi ni wamama wenye wa Meru tunataka heshima. Kawira atakwira ndiwe toka rendi wicokanĩrie no remo wicokanĩrie 2027 twetanire ndebene tucokanĩrio o waku kaire mtumburi kairi uringana naye kuru baba Kawira ni atite muruki na kumwira kagire kuru ba Meru gitio rira bari mitungu itoigirwo kiuga atiwo mukiririe kuma kenetie ngirira hate omugia kere milioni kawigwa murungura ukairiria anene ukiya kwithira ugwigwa ukana area urenge ciukiria no tutuye we mwekuru tiendete toigirwo muruma na nya sana na wenda kwethia ora wathithithia maendeleo unja mu biashara na jamu ringi kura account ya Meru ndrenda umesaruro kupwega ukirire na kirere no tikurira utwira bira byongo thithia Meru byomba kwandikika mbasare tutaciona twacionire kiratasine barabara otitio tuona twacionire kiratasine kinya thoko yetu ya Koromone tutona egeri tutona kinya ntuku imwe ino theru tumba kugati rira Kawira Mwangaza ari mwekuru na tuthereretie thoko kira kionga tuonere kiuwe ikurumana na kerere nyingi na uragani bwana betu. Na pia tunataka siasa ya Meru ikuwe tofauti na kaunti zingine. Sisi tukiwa wamama tunataka tukue mfano mzuri kwa wale wamama wengine pia wakuwe wanasema ati Meru kuna wanasiasa ama siasa ya Meru inapigwa na kwa mfano wenye ni mzuri au na matusi. Na pia tungeomba uheshimu wazee ama wamama wazee ama vijana sababu tunajua wazee ndio wenye mboma na wazee ndio wenye inchi. Kwa hivyo ukiendelea kuheshimu uendelee kuheshimu Mutuma kama gavana wetu. Ugeto kiuga goro mwitire mwana wetu Mutuma oro mwitire prison uramureta mbeca ne cengiri milioni welas ndirabo ari kutara iyo tokuromba na heshima rinene mama atiri tigana na betu batuiji babu tigana na tuburu to na wiri na tukare bwega urako batere na batu tule kuru tuciciere ana batina ume kana batina nguvu twina bobe na nguvu na kuru betu na boiba kumenyera na bo tumenyera tule kuru ba Meru. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Kungina kune gutwika aritwa na ariti ngugi basukuri ya Polytechnic
ya Mitungu amwe na kinya akariba itura rya Mitungu muthenya jwa ntuko ya Narua ni bakuchumiritie kutheria thoko ya Mitungu iri njira imwe ya kuonania gitio akiri itura riu bakiaria akariba ba kumania na karikaria ritindite ntuko ya Narua ni boretie thirikari ya kaunti ya Meru kuigwa igichumiria na gutigira amotungata kana gutigira thoko iwe komba kwithurwa igitegerwa na njira njega na gutigira utheru ni bokomba kwithurwa bukewa kanya kambere nikagita kinya baritie baugite thoko ni batere kwithurwa igitegerwa ni kwithira kinya biashara baria bakulitira ngugi kuni bethara bakirira ogoti bakiuga ni babatere gutegerwa na njira njega kagite no kauna oro kuromba gitikia mubunge ishigo mbunge ke South Menti mukaria Muriongi no bete kwithurwa akiuria thirikari kana obishie thirikari ya kaunti ya Meru kuigwa igitonyera na gutigira abiashara bakomba kuthira bakewa gonto kwega na kinya gukuthirwa kuritira ngugi Jeff Getumai na ripoti ici. Nayo cukuru ya Oteano bundi ya Mitungu bagwatanirite na kari kuma Ntereiji ni bathithitio utheru kiri market ya Mitungu nyuma ya ruko gutabarikia thokone iji untu baugite bathithitie uju iri njira imwe ya gucokia njara kiri akariba guntu guku Arua turi na kugwatanira kwa community ya Mitungu na cukuru ya Mitungu National Polytechnic na aria turi na activity ya CSR giving back to the community kenda tutheria na aria aritwa betu bakaraga ana baba bararaga naja twarikia kurikia irase 35 tubatigage community kwa security kuria na kumama biothe bethara biethithikage community na ire turonera kwina batu bagutethia community kutheria na aria aritwa betu bagukara. Partnership, we have managed to clean the part that we are capable, starting from up pillars down to here, and we appreciate the community for partnering with us and also for guiding us on how to clean this community. Na rito jokeria sukuru ya Mitungu National Polytechnic nkatho no ntuba kuizamwe na mubango jwa CSR na tomba kwithira tukitheria abo community yetu na Arua nenya community kia michokire nkatho no ntuba kumira na kumba kwithira bakitheria market yetu ni arana thirikari ya mutumanto ithinkia yorotithiritwe kiara ni untu bokurema gwita ngugi yao ya gwika utheru thokone iji ya Mitungu kinyo keja kwithira antu baguntu guku ni bakurea maugoti uria kubaterie na nkiongera tukutheria ruko lakini inkoromba department ire chi concerned department ire yumba kwithira kitheria bombe kwithira bagitegera nontu kwina ruko ruru ingi Mitungu na tebo etaira monkarire antu bakaria kana initiative jejeja potheraie market yetu kenda tumba kwithira tukikara ina conducive environment. Kini kiria nkwenda oromba muno ki mheshimiwa wetu na Rabu Mawira Okaria manto ja sewerage sana na dam site at least tuterie tumba kwithira twina dam site kana sewerage tumenye aria tukadampa ruko rwetu muno ni romba ria kwa Mitungu yethwe town nikenda ithire gya access services ingi nontu kirazi kia market na cleaners batu na bo ni bati kwithira yonga ongeri cleaners nikenda population ire ndene Mitungu yomba kwithira AK34 ni mantu kinya ja kwatimbaru ni mukaria Muriongi ukuromba gitikia mujumbe aja South Menti lera community irambirire kwina exercise ire kendro endelete na Arua ya kutheria Mitungu town ndronera ibwega beje tugwatanira community kenda tumba kutheria town yetu itumenya ruko irureta mirimo mingi muno ya mirimo ekolera na mirimo ingi mingi Rato akara environment ire bui no community yetu kethura ina yo dienjega na county government ya Meru ensure town chetu chikwithura chikithara nonto ja town ya Mitungu o protira chira chonde chira irwarit na rent ire we proti chituma chibati kwithura igituma na kweja kutherua so the nini Mitungu Polytechnic bwega sana nonto bakubangania exercise ije kenda tumba kwithirwa tukiungana
na community na aritwa nontu bwa cohesion ire kareta nontu as a community tubati kwitha twitura amwe na twitethana ira kire activities ira tukuthithia. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Bwega Jeff Wagitumano tuboriboti una njira inkinyaniro kongina kone gotwika akariba wandia mukothimana nkondi ibona ni tigekeno kiao nyuma ya kurugorwa kwa wakibwa Ndaracha ya kwa Makata ireketharo igitumika kire kuna roje rwathananto akiaria gavana wa kaunti Tharaka Nithi Muthomi Njuki abagwatanirite na munini wawe Nyaga Israeli amwe na atongeria bamatora nibaugite Murandi John Jwirigiri bonene kirego kiria matora Georgia irena njira ya biashara na ngoroki gwetithia na kinya kwendia into nikagite kinya kiaria oriti augite akambiria Murandi John Gichwa gwikira roje nene ya thoko ya Mukothima akiuria kinya atongeria baria bakwaria siasa chiompatho gutigana na siasa na ngoroki gutegera maendeleo na kinya oriti nguge boria bombete kuthorobokire twendene itura riu. Tuko hapa nontu Ndaracha na Ndaracha no kweli na mechutho gu ninkumiririkana wega muno mutheni anenkanira ero kono rwatene muno ninkurikana kono ru na kono ru katwacoga bantu twauga bantu thienjirere Ndaracha tukerugire munene baba riria ukite bara thokoni tuonekana wi munene agakikira nywe kanyamu tuthondeke Ndaracha kuma indi nithirete mwaka umwe miaka 7 na witana thondekekwa menda kwira andu Mukothima mupo muchie muchie wa njire emwe muchie wa indo muchie wa njire emwe ni tantara ncheme nonto mundu ukabingirwa baria Ndaracha ni baria goro yakirwo ne batiri uthiete Meru no anga ukenda manginya gatithini kenda wetia uchioka uringi kweria maurongo leo twauga antu maria mauma Kibukona magiuka Mukothima utuku ukaringa njira ya kuma Kibukona ukirukira bantu betagwa turi matweru matechaga mathaa mengi muno taruno na irio ciecurite mugunda ni teke ndio kwenda kubira irio marimanti pick up kuribagia kanerori kuribagia ukurukira baria turi matweru ucha wa abantu betagwa Kibukona kweria maurongo omonthi na nimena muthikiriria wega Ndaracha riko ni tumira chiringi emwe chiringi chia county 27 million Kenya shillings na becha inu itetumirwa ite budget ini na kuma twambiria gukerukia budget ni na miaka 3 riu ndionete MCA no omwe wa kuma na akerukitie budget ina ni menda kumwira u antumeto Mukothima ntatumana gucha kulomba kura niniyo mwenyewe Muthomi wa Njuki karume kwenyaria na ukire na maguru makwa mairi ne karanthi na mromba kura kogu ntioragia Ndaracha ya kuringira kenda ngita kulia andu Mukothima tuko pamoja andu Mukothima mutheni ya kuromba kwamba kwina Ndaracha ya nabaria betagwatha gwitagwathite twathondekire Ndaracha na njira tugukinya. It is the right of the people of Mukothima kwithirwa magitumagira Ndaracha twamathondekirete tutamathondekire Ndaracha kuona na metho koguo gacha kuigwa kuri bantu bakwenda karugengwa ni doza mutheni ichira doza nkunengere ruyu urenge njira anitire agwetwa maternity ya Gaciongo maternity ni kuromba ntuku mingi muno na maria mate habari thiini wa Mukothima ward the only public
dispensary inkithirwa ina level ya kugira na ciana ni ya kurumetu ni Gaciongo. Kintu gitagwa maternity iko tayari zahi, tutarudi next week but one kufungua, tuweke vitanda, watu wazalie pale. Kungina kone gotweka nkorokia memba magana jana abai kundi mwanya bia ontoire rungurwa mara cultural simbioni bagunikite na ngokongirie mwena magana jana na kumania na basida wakikundi kiu kimathi ntumiro irinjire moya gokeria oturo bwao bakiaria karibaba amwe corona kinyanto akorone baugite murandi jo chokabokeria bone neke oturo irinjire moya kobao migo kurukira urithi bobo kurukia kiaria na weke mathi akirimo chamano jo na rutite mokana kiria siasa bare bakuringira murandi jo siasa itiagirite akiuga murandi jo ni jo kutigira komba kwethwa akigwatithania matura mwanya gukurukira untuire bwao na kinya kubareta amwe. Commission Morandi wa Nguku uria ugatethia a member 400 na omunde ngari rande tire kunite kuma Nairobi ikamatite Nguku 1600 na mumemba wonde agatetheka na Nguku inya na eto go expecting Nguku ino mbere kana nyume ya meri yenge 5 Nguku eno ekethirwe kira kagia gatumbe mumemba wa kacha akendia gatumbe kae agiuka rwemboni akaruma no twito kwenda ona tukina agintwire ne tukwenda mere yetu esa wasawa na ne tukwenda tuthina mbere gukira gintwire getu kuinu cionthe ciumite ngiri magana mathatu ma 84 ira ciaca muthenya wa munthi ikundire kuguneka na nteto eno ya Mount Megie Nguku ni ikundi jonde jagicigo bunge kia Mara ira jerungura Mara constituency culture CBO nonto netwambiririe guswa Nguku ino gwa kagita karaja na ngai atutethia kagita gaturai na Mara cultural festivals season 4 twarumba kuromba tongoria beto mwanya batutethira kugura Nguku na ngai wanke atemamaga kagita gaka twana Nguku ara tongoria mwanya tukubacokeria nkatho na kuona Nguku na nikenda na makinaga muntu agakoragwo ena kaguku ena gatumbia kwendia matigakora no rwa kwina ke makorotha na kambuge Nguku ino ikabatetheria nontu muntu aiga kaguku kae wega akaomba kuona mbesa either through kwendia matumbe kana ona Nguku kuthaga ikendua ikaomba kubatetheria ona kuthomithiana kuria bisi which is the main project ya Etola nikenda ana bonde baomba kuthoma netukurukirite mainge netuticeto mainge bura tukarigirwo tutathi na mbere gutethia ntu betu ndenda kuga ati kwamba tukathi na mbere gutethia ikundi jetu kware kana kure kenda tutigira antu betu bagi ntwire ne bagukinyira migongo guntu kuria kungi the chairman Tomero athi na mbere na ku unite those groups na nikenda tumbe ku achieve more developments kana into mingi kubetukira our leaders kundi katukalutha ngwataniro ya gwikoria tugikuragwa nonto side yetu ya Chogoria kwena maunto meko na tutirwa na maunto mandwa makugwatanira ikundi tukalutha ngwataniro tugwataniwe na mugaba bonde baurite nonto tiuga twojirwa ala twari twarutwa na riu ndi gukomithero na Nguku ningwete oune muri mweganu wa gutwika ni twendelete wega bau batigitwa na unyumale ni kankuga ui umerani tusweni mtu amero ena maendeleo muntu aterwagira akuwe na matumbe mara magwekiritwe na tongora betu ne bakubetia nonto bategutofautisha maendeleo na Mount Megie siacha gintu kionde ni siacha wero karu bantu betu batetheka ni siacha ndenda kuga atere ono kethwo kari atea bamone tukumenya atu muno ni tukumenya batomba guteria antu betu ni tukumenya bamwe batwere kurwa na mirandi irethire twekethi na mbere ona muno gicigo bunge kia Mara na guntu mwanya na te kumeterene yao
ne tukumenya maingi mirandie kirorwa kabatirwa be guku kwa ugu batikumenya ni mbie kuendelea kwa ugu tukabagwatithagia mita kidogo bakinya bakamba kure kira kuendelea kenda montu methome sawa sawa na turaugire kati ya mumuthambi na mumwembe ite tonyo siasa ja kuomora turaugire siasa ile tukwenda ja gukira mumwembe na mumuthambi ni siasa ja bora tukawukira ikundi je tuja culture ti siasa je giembara kugumara maugire gutembia ciana nkanirwa ntomero ciamanika lingwa piala umuthi nwega meonele na mone nteto inu ciari nteto ciama Kongi na kunigoteka minista wa Kariabwande na wathani bo matura Kipchumba Murkomen na rutite mukana kiriantu baria abari na mibango ya kureta winyangia na kinyandoa kire kiumia tuthengereti ara gukethura kuri na maandamano ja Gen Z maandamano ja Gen Z ja kuririkana Gen Z barabatero torobwao mwakene jo 2024 akiaria Murkomen ariruterero Nandi Hills mathikone na Murkomen ugite asiasa bamwe na ukaba gwetana mbere na kugeria njira ira bagatumira kenda kugeria kuinga musonda jojo 2026 akiuga bamwe baritumira kuria mbeo mbithi kenda bagatumika kureta wenyangia na nkuruki kuraga family imwe nikagite kinyariti ugite katiba netekerete kwethura kuri na maandamano jathere endete maandamano ja kureta ndoa akiugora wonde ukagwatikana hari na atithite wenyangia kana kinya kwethia intobia muingi na kinya intobia thirikari akomba kwethurwa akirugurirwa nthitango. Kuna watu wengine wanasema ati watakuja barabara kupiga kelele next week hata kama finance bill ni nzuri. Yani they have looked for all reasons wakaona hakuna wakasema tutarudi tu kupiga kelele. But because the constitution allows freedom of expression, freedom of picketing, demonstration, and so forth, that is your right, like the president said, Juzi. But I want to see those leaders themselves, their children, and their supporters wakue mbele. Because these leaders, what they do, wana encourage watoto wa wenyewe wakuje barabara, alafu wao wenyewe wanaenda kulipa goons na tax, wakuje na machetes, na panga, na all that to attack people's children and people's businesses. Your Excellency, with due respect to Article 37, any person on Thursday or any other day that will be in the streets with a machete, with a stone, with matchsticks to burn police station, to burn a court, with a sack and a bag to loot anyone's business, will meet the full force of the law. We are a government that is responsible, the only first government where the president has apologized to the people of Kenya and provided compensation to support those that suffered during demonstration. But in the same breath, that support does not mean encourage goons and criminals to come and terrorize citizens of Kenya. We must make our country safe, and that is what we will do because we love this country. Yenye mebaki ni kidogo sana, Your Excellency. Ni kitu inaitwa goons. Na sio ati ilianza jana. Hao goons wamekuwa, kulikuwa na wengine watu Angola, Msumbiji, mwingine wanaitwa nini, wanaitwa all that kind of thing. The problem we have with goons is not the people. It's not the young people. Shida ya goons sio wat vijana wana kazi, sijui ni nini. It is errant or wayward political leaders ambao they go deliberately recruit na kuchukua goons kutumia for because they don't have alternative political policies, wanatumia kupiganisha na marafiki zao. And then after they have done so, our goons sasa wakiongezeka nguvu, inawashinda hata wale wenye walianzisha. Sasa wanarudi kublame serikali. Wanaanza kusimama kusema serikali nafanya nini, serikali nafanya nini. This problem is political and is generated by politicians. As you gave us your directions, Your Excellency, we have commenced the process of a serious crackdown of all goons across the country. Hapa Kitale hakuna mama alikuwa anatembea kwa barabara, lakini because of the work our security sector has done, Kitale now is safe. And we are moving, Nakuru the same, we are moving to many parts of Nairobi and across the country. I want to say that hii kazi ya kupigana na goons shall be indiscriminate. Na wakati itafanyika, we don't want people to come back and say, oh ilikuwa ni vijana wetu, oh ilikuwa ni namna gani, oh ilikuwa ni nini. Goons are goons and we will deal with them with finality.
This culture of political violence, wakati ni 1 year to elections. Nilisikia wengine hapo Nakuru, nimesikia wengine walikuwa juzi Nairobi. I want to say that leaders must lead by example. They don't cause problems and then come back and blame the executive or blame the government or blame the police. All of us collectively as leaders, we must choose peace and we must choose the right way of campaigning. Murithiri okebia mitambo hindi nchokeretie na ntutu inge Kathumba. Beta wa Julius Gitare nguchokeria mwathani nkatho no tubwatu kwena arua kanko bumenyithia bwinthe bara bonthe baraithiritie Meru TV guntugura bonthe bari itubukaribisha mucemanio na yu munene mucemanio ya injili iratu na yu tariki 21 turene ya Kithetu Karama saindi cia maua na kwenda ikutusemeni twende ikutusemeni twi kanisa ya Jerusalem International Gospel Church kiathokera turiana kio mwaka kango kwira mwaro baba kona jiothe inkobwalika ntukweu twe turombe twigi ntukimwe na murungu itu witikia kathithia no ntu imurungura bibanairwa kiao imurungura rinya imurungura wombana kebukaribisha ndene rieto ria Yesu negenda rieto ria murungu ria kumagua amen. Nimezama uweponi mwako, mimi sitaki nikae nje, ninapenda nikae ndani, uweponi mwa Bwana. Mahali pako ndipo naishi. Tatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku o nyuma ya ndeka 20 wacheza na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wacheza na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200. Cheza na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau ngoroki kuri na intobia nyomba na bia biashara bia kuichindira Smart TV, fridge, cookers, mashini cha kuthambia ngari, mitambo ya kuchanganya na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bills cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iliani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Jumamosi je barabara chionde chierekirete DB Charia Primary School Menti Central kiathonekia Ambassador Dr. Julius Bijewe agichokia nkatho na gukatha murungu ni untu bwa kuthurwo mumbarothi wa Holy See. Kiatho giki gikakwithire imwe kwa imwe kuma nja kwa Meru TV kwambiriria thaa 4 cia rukiri. Amero na Kenya bwinthe ni bugwati ugeni Joni tukongwere na twangige tugagwichiarira Ambassador Dr. Julius Bijewe.
Mwagano tuba kuitana mbere na kuturumira na nkurukie kuthura station ya Miro TV kirente toinge na chira tukuthuranire itene gutwika PS wa mwito Gitonga Mugambi na tuterete itua rya thirikari rya gwaka State Lodge akiani kiandege na kinyago of course mwito ne enjoyment akiaria ugite mirandi u ikomba kwethureke rugoria twanya twangoge nikagita kinyakire kire ugite Miro nitikinyuma bone kire mirandi ya weti na mbere akimurika muno mirandi ya wakibwa barabara ja kaunti ya Miro. Jeff wagetumaka turinge nacho nusue muito nukorokie nusue Mount Kenya yonde Imero eri inaere na Mount Kenya ije nontoere Mero ukeja kuma aja mwanga na aratharaka nithi muito jo ni intact are aki muito jo to na thina ni aja buri na to fix we are fixing it ukeja gota nderenge bare muito jo athira ibo gugwa State Lodge eta wasagana imuito nendeneri katika muito lakini batwe out of 300,000 acres tuenda eke komisha weka State Lodge tukothokia muito ja Mount Kenya no tukwirwa ibo tekania manzo aja gukethwa kwina more than 500 jobs cia Meru ambo ireni oni beta station za sagana tuitherwa twe over 10,000 people karatino kinyotona irio bya kora karatina tukienda irio na aria wethja antu baraba kwendia intwara ura engetine antu baba kwendia mari kana reja atiri antu beturi baraba na mikawaja barabomba kwendia into biu botenda faindika no mwangato itenare tusiende ni Meru nari tuwe na opportunity ije tumejukie oni ntegete fire nkethira mantu jaja nkuthithia thaa iji the request was there over 20 years ago no keja ngavana wondeja kuma ngavana mbere akaandika baruga agitaia yakinya nderea na ndi mantu jaja ndethire ndauga no ntwa Meru batwire gwitia ndathithia consultation na Meru barabare otha iji arindas benu baambire iba kwenda intobi kanda thu kenda nenkanira very good. Number 2 keni ka tuguthithia ja kandege ibwere isi wa trained CC o trained na twirire atura keni ka tuguthithia kakareta gagatuma investors serious beje Meru no tuchuria tiri avocado cietu tukuthithia ri ikathithio processing no to mongato investors serious investors uti serious investor ukendo spend 4 hours barabarene ejete muchemano jwe dharimwe another 4 hours arenda eja na ndege wakinyamu akaje muchemano yewe ageta lakini mono era tukuthithia twithithia kieni giki no ntubakinya go protect muito juju igo kweba kuna mwanki turenda eje dwere operation base ya KFS ya kora ya mianki ya kugera mpende na ndege ile mbegu na ndege tushitaka seed boring ile kwa ndege ne nara tutukumba ukinya tugeta tukagwithia nau mite kauma tureamwe kweba de muimbe jaira na nkeja nkona itera ikabangi kakwando ara lakini tembe kinyo utugo kathithia lakini ukiumaga aja no ugajo kiaskari ubaikia akuya ura na mpwempwe bombe kuthiria mantuja mathuku yaja kuthithwara na bachoke ukeja gutagara tukwanda mite tuguthia kieni kira imacomoro ya twireo baba utatare no tutwe wa teta twira ura tuthithia macomoro yaja umo ore twambia kwanda tumite irobe yeto twira ngambia yo ibotigiria mantu jau tutanamba kantu tetambere aramisi ereo na towa kinya nthigurwa antu betu na ndabwira tuciende no ntuuni kubikangi nkabwira aja ukeja gutega miaka
last term nandi nanda teji ukayotaka last term barabara ila chonde chiekewe rami Meru kilomita chiekewe rami Meru less than 200 kilometers tureamwe aibuje Kiambu ningana chiekewe Kiambu Mbwireni 1200 kilometers ibuje ningana chiekewe Nyeri chiekewe over 600 kilometers Amuranga over 800 kilometers twaro ku barabara itawa Mau Mau 540 kilometers Meru itwari Mau Mau kana twari Mau Mau tutona no kilomita imwe Mau Mau arafu bwira waja bukalinga gampe na bukeda kaga hakuna kitu hiyo no mwanga tusiende na ton demand what is ours kenda twetania kada tio tuachane ama namna gani rokere tio goro ile rokere kwau turuga itukwenda tutho turi amwe na twitania amwe lakini igita rya turi akinya twambiria kuranga tukona tuonembi na itonete na turio kana nate kwau ithai kuona ithai no tekenge tukwariria ne au turi gikindiki kana nate Murungu abuterie ibwega muno kiremi jukia kanyamo waku Kongena kuni gotweka arimi bakawa kumaja kaunti ya Meru enibori twego keria umibwao na njira ya kutigira niba kuanda kawa gake gakenda kuruguria thoko enjega ya kahawa nikagita kinyaba kiaria bare rotere rwa Bore Cooperative PS Patrick Kiburi Kilemi ombete kuthura kiuga wendie boka wagakega yabombaga kuthura bogio kiria na kinya gutetheria kuona mbechi chikomba kuthura chikeguna arimi akiuga thirikari ichiritanirite na njira nene kiri gutigira umi na kinya thoko yayo ikomba kuthura yokira na njira nene akiuria arimi kuigwa bakiritaniria ngugi na ngwataniro eche kenda bakomba kuthura bakewa moritanija kinande ija kuanda kahawa nikagiteneo kauna urani mubunge wagishigo mbunge kia Bore Mugambi Rendikiri augente akaditaniria bwega kire gutigira kureta mirandi ingi ya kugwata mbaru factories cia kahawa na nkuruki kinyari mibaka hawa okagitanio kauna uriwa ni Muriti Ngugi obishine ya munini wa rais uro kumenyekana ta Gideon Kimathi orotete kiara kire atongeri aregani na thirikari nontoba kureta siasa cia mpatho akiuria Kenya kuigwa bakigwata mbaru munini wa rais kenda komba kuthurwa kigwatira kanya kagotongeria nthiguru ya Kenya mwakeni 2032 mwende wala iboni na ripoti hichi PS wa Cooperatives Kiburi Kilemi akiariria arimi bakawa rwiriro arera Bore niwete thirikari ya Kenya rwiriro ne rwotiela arimi bakawa ni bakwanda kawa kakwano mono tiela bakuru wa mbesa imbe na nikenda kinya baba kagunika no rimi bo ya rimi barabange Imeo county tuko nasa already iko na 200,000 shillings na ngoje hiyo sio nifike but ileso inachoia huyu mheshimiwa kuambia ileso inachoia hii budget ya imepita sasa hii tunaanza July 1st President William Samoei Ruto amenisema nipatue support ya pesa ya kununua seedlings. Unajua nimepewa pesa ngapi? 1 billion shillings. Si market kila mwezi kunakuwa na exhibition. Nataka tuone na Marete. Aenda kafute buyers huko wa kununua kahawa ya Meru. Hao watu wanunua kahawa wanunua pesa mingi sana. Ndio tuatane na hao watu wanatufinya na tuwatia sio ami datoni mambo yale tunataka wakulima wetu. Tibo ya watu walitokea kwa 2026 tualitoka huwa na shilingi maana ile kadoga. Kahawa yako ikifika pale PPCU kuna kitu inaitwa advance. Hakuna kumamba kuzia watu kahawa hata shilingi 50 hapana. Unaenda unachukua advance yako ya Sherifat. Na huyo mheshimiwa amesema mgodoni hiyo fund sahihi hii budget tumepewa 2 billion shillings. Kwa hivyo toto tumepewa na William Samoei Ruto hiyo fund itakuwa na 9 billion shillings inazunguka hivi. Ndio tukiuza kahawa sisi tunataka hiyo ndio tutupea
tunakupatia pesa nyingine. Nkulukia akiaria mbunge wa Bore Ndindikiri Mugambi na wete aeta na mbere utuliria maru thirikari ya Rais William Ruto na nikenda kureta mirandi ya weti na mbere gicigo mbunge keke Bore. Mimi naenda kupiga magoti. Kuna wanaume wengine wanasema hawezi piga magoti. Mimi nitapiga magoti mbele ya rais nipate pump machine hapa. Mimi nitaenda nipige magoti kwa rais nipate weighing machine hapa. Mimi nitaenda nipige magoti nipate pesa ya kuweka fence factory zetu. Mimi nitaenda nipige magoti mpaka hiyo kesi tuone hatuja usiwa mashamba yetu. Sasa endeni mwambie hao wanaume wanasemanga wapige magoti. Wako wapi? Wako wapi? Hao wanaume wanasemanga wapige magoti wako wapi? Nitaenda nipatafanya hivi. Naomba pump machine ya kupeleka Mitondo, ya kupeleka Ngeji, ya kupeleka Dudwa, ya kupeleka huko Morogoro. Nifanye hivyo ama nisifanye? Nifanye hivyo ama nisifanye? Kama kupiga magoti machine ikuja, shida yao ni nini? Oku mwerekerio wa mitaratara obisine ya Kindiki Gideon Kimathi na uretia Meru kuwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto na Kindiki akiwa neyo yonete mumeru nwa atongerio ntwa uretia wari munini wa Rais Rigathi Gachagua kwebana na siasa cia kumeneria Kindiki akiwa kinya kukaura kana kukara Kindiki nwa kawatwa mbaru 2032 gutwika mutongeria wa mugongo. William Ruto imbato ni atonengeretie atwira yukieni wale na kipindi kimwa kiki ya 2027 uma hauna ndena tweta muntu tukweyanwa muntu wetu akuyaja uju urena ande ukara isi kuma 2032 katomba kwendo ikenye toka imena na iba atweta kenye turendero indako tutemenya kuimena katoka ajenda na toka yareko noemwe professor aliuka kirija wakimutwe yani kiraoni kirija wakirembio na kia wekile moto nandi na tuwe Gachagua atike kuruma Kindiki tukweleano batu wa Meru tuli antubange ntu mono Gachagua leo karugora kanywa kaile kuruma Profesa Kithure Kindiki tuko na wewe hapa tumpamba. Hiyo mchezo watutaki na usifikirie kama Meru haina watu wa kuchunga watu wao. Atuwe kila wakati ukifungua mdomo ni Profesa Kithure Kindiki. Tunataka kumwambia kwanza Kithure Kindiki ni profesa, si mtu wa rika yake. Na yeye alishindwa, yule mwingine alishindwa na kazi akafukuzwa. Huyu naye hata rais anasema ndiye anaweza kumsaidia kazi. Si umesikia hiyo? Kwa hivyo hatutakubali. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbitawa Mwende Walaiboni. Kungi na kuni gutwika uria ni mubunge wa gicigo mbunge gia Tigania East na uria ni mutongeria wa kiama kia Nopeo mporo wa Bore muthenya jwa ntuku ya narwa ni gwatanire na akoro aringi biashara ndene ya tauni ya Mikinduri aria akumithitie na nkoroki gukatha gikundi giki nontoba kugwatanira iri njira imwe ya kuigika na gukiria tauni ya Mikinduri ki economy. Akiaria mubunge uju augete ngwataniro yo yaonete etheretie bonene kiri gwikira inya na gukiria biashara ndene tauni akiuga obishi yawe gatigire kuruguria kureto karia ndene ya tauni kenda biashara igeta na mbere na kuritika mathaa 24 nikagiteno kau kinya achokirete gikundi kiu nkatho nontuba kureta mogaroroku ndene ya tauni ya Mikinduri haraugite akaditaniria ngugi na onjorithia mwanya kenda gutigira tauni ikomba kwithirwa igiukira kibiashara na kinya economy. Enda msimuturia wa Thirenja katuringe nachio. Mporo wa Bore akiarikire mucemanio mwaka yo biashara ntwarume wa Mikinduri nombete kwitha gitariro thoko wa Mikinduri mbeto itana mbere kumba kwitha ikura kwa biashara ndichomba kwitha ikiringo mathaa 24 na ndene town cia Meru community wala za kujua eti ya kwamba Mikinduri imeinuka tembea Mikinduri dhaiji ikaria makutano amutindwa Mikinduri dhaiji ikaria mawara wetawate ambere Kachiongo otenangi Besa si 24/7 eto mitegenge is security ndio security nambambi
number 1 and to make sure security e kuonekana ndene Mikindori ndamya ospindi ungaretarwa nongwele nonwe ise ungaretarwa nongwele nonwe OCS ungaretarwa nongwele nonwe nwankamwera Antoine na iko dhoki iko rekebishwe nankero bora ntopatigani ya East kwa jumla kabotevya demo yumbe wenu na ndemo yumbe lo tisi kwa gronanto na muyumbe woma na disiasa kwa matana kinyaba to abingana abo 2022 bandu mairumi imbelenga ine yo mungu nga mo gereke mwelenga ndiko no ntepa na mwe leo tepa lakini angora twalia uwe nikabotevya kwa lazima kwa vyovyote vile bwana baraka ndemo kinyele dunia kama ka Mungu manendera tekele po no ndondera nde iranja kuvura ko namani nakumenya na chama nakumebwega ndera dhura yumbe ko oke akori ya yumbe baba dhura ko 1960 nige ntokele ko baba ko kuivetera nakyo kana nige ntokele ko baba vetera kwa kana loi lakini mpronto abori kinaka mama ko ntokamvetera ni makatema ntobeto taite na kumpura abori nombete kwithira kiromba biashara baita na mbere kumba kutha bema wa tambaru akwa kiro zongore boke nombete kwithira chinchamanto kathomba rabunge bonde bana kuthura ndene jumuye batana kumba kwithira bakibwithia babwe bara aja ibeisi ngwetu 2013 2017 ndigani isi kwa jumla stima ipo kwa nako njoni ya kwanza na tora musumule 24/7 yonyu Antoine Zokara Antoine ndikera ndiko na Kenya Power ndiko na Siove na make sure all primary schools na secondary schools ina stima ndigani isi na make sure taito ndindi ato kinyetia mliunge moyo na mileta na make sure taito ndindi siafinga avanja kevarene na bore mudara anda taito mtu mwachi marata ndo mwikiria kuna tankwenda kwa ndo betu tulienda baatu to ukiri community yetu ya Tigani East Bwena district ndaletelala na mroma kwa lazima president ndela uru ulitangaza wakati wa kampeni mtu anaanza wake ati nini ulitangaza na mratimedia kwa inya au tangaza atangaza hadi maloi kinoka na ngera mtu nya wetu ro kungerwa nuampeni kanya ni vetere kadema ndobeto ukaelewa leto ya kumara Mikindori kuna ma ativi Mikindori kuna ativi round ila alikora ina miliokirie na ina mbecha na control the site ilwa leto aromera barabara ekuma mulika eto toro la kerigisha ya tonye mokodhima eke ya galantina eke ya mulika renge ilwa leto ya nende tenda ilwa leto yetu arombere maize and produce ile to waka chemical nende tenda kene kimeke barabara Mikindori Ngaos kuma msimukuru kwa keke mweza Mikindori Ngaos mwanga vite ilwa leto nende tenda ngomba loi kiolo barabara kuma kiolo eke wata antoto weta erindero egeta gizo egeta ngoto ya tonya kunate nwenene tenda ngomba loi au kedra ko ngomba re mweko wake akuyakana akayamava na kuomba aonge na bakura kainga loi bo dia burumporo wa bori na orite ngavana akaunti ya Meru mutumantu ethinge komba kuthakirika na Mikindori nontonio mbere kwithakiringiro ara kaitene karabari na andu na kawira mwangaza lakini ngwenda wera ngavana muchoro kwa jina virano weni eto mwire nekere side bida gari newe aili na umete hade maloi nonto Mikindori etawa ngindaro enginambio Mikindori ngindaro me tweko vyolonga ndene Meru community yonze ndakelo yawa ala mtoto mutumari ngero era Mikindori lego no to amulwamili mbere William Ruto mwere Mikindori nekore I never na tuzi na andwa nwe Mikindori kore nto irwa to yao kuma ala stage kwena mbaba kone makuli yekuo bwana namani yetebelego
kana mutenda twaria makuli yako bana namani etebele ko ndeta woni ko na ntubakura bambera mpuro bana bana county government ndeta ko na ntubakera bambera mpuro bana tukurate so madam ila ngabana tsira ndono hatuna vita na yeye kabisa 100%. Aya tumeendele kai mingi kwenda nyuma na ala kongolwe ndigero we kila kina maana mkitu yetu nini muno irware turokia unkumira aitia o kendo so vya side na kolasa idina o nkumira kana senere arere ya SDA kendo so vya side idina o nkumira wakamawe kinya kuongwa idina mami batu tunja cha nyuma kiripoti la Meru TV kumatiane betanda msimoturia wa Drenja. Au ni oto wekera gatanta kirenta to chetu muraithiri wa Meru TV nenga gucokeria nkatho chemwanya no ntupo kuthura kurumira station ya Meru TV niturako kambeta kathure wa Mburugu na nkethurwa ngigutiga njarene chia Gloria Mwirigi na Kiroria wa Stella kiri mubango jo kigosho live mugambo mubango jo jo kethurwa chukitigira jo kumba kuthura jo kigokenia ritoni kathure wa Mburugu na monarire wetu wa mathithio ago Paul Ngujiri.